وای قربان خودم. садои сулфа ҳазин аст ва аз дарди табиӣ дида оҳанги ноумедӣ дорад. ҳарчанд барои бинанда дар аввалин аҷиб менамояд, зеро бобо дар ҳавлӣ бо набераю пайвандон зиндагӣ дорад. аллакай рӯзи сахти мусафид дар хонаи худ ки бо сад умеду орзу фарзанд калон кардааст маълум мегардад. филм фарогири муносибатҳои равонӣ ва иҷтимоии одамонро дар замони муосир фаро гирифтааст, ки муносибати байни се насли як оила падар, писар ва набераро тасвир месозад. келини хонадон дар муносибат бо хусур хушнатро раво мебинад, ки дар зери таъсири ӯ шавҳараш низ ба ӯ ҳамроҳ мешавад. باباجان چرا ما در همین کاسه نخورک میخوریم و شما داریم از همین کاسه که نه؟ خوراکت را خور. در سری دسترخوان زیاد گپ نمیزنند. چای گیرید؟ برای آن که این کاسه را من نقض میبینم، این به من قوت و نیرو میدهد. امروز در جامعه بشر به هم ناآمدن اندیشه های سه نسل، نسل نورس، جوان و نسل پیر، که هیچ وقت اونا در بحث و مناظره های اویلوی هیچ وقت به هم نمیتونن بیاین، چون اندیشه های قبلی برای امروز کهنش است یا اندیشه های آینده برای امروز نافهما است و به هم نمیخوردن این اندیشه ها، و یعنی به هم آوردن این اندیشه ها و سازگار شدن این اندیشه ها در محیط یک اویله بود. همین جا را با پورگی گفتم یک بار دیدن در کور، یعنی ببینیم الان جا را با پورگی سفید کردن در کور هم شد درون بیرون. همین چپ اوکی یک گذشته ببینیم برام. درونش پورگی واتان درونش اول میبره بعد درون بیرون سفید میکنه. дар ниҳоят зану шавҳар ба қарор меоянд ва мӯйсафедро сокини як хонаи кунҷаки ҳавлӣ мегардонанд ва дар идома бошад тасодуфи хурде ба ҳолқатвори сокинони хона таъсири амиқ мерасонад. تو چی کار میکنی پسرم؟ این مخفی تو از من یگان سری پنهانی نداشتی کو پسرم؟ اگر من به شما گویم آرزویم عملی نمیگردد. این چی؟ هی این چی میگویم؟ بابایم گفتن که این کاسه سهرناک است، با آدم زور قوت میبخشد. دوامش چی؟ گپ زن شد نباشد میزنم. نزنید دادا جان، من شما رو سخت نقض میبینم. من این گپ رو الکی شنیدم. امید این کاسه سهرناک است. وقتی شما مثل بابایم پیر و بیمه‌دار میشوید، من به شما از همین کاسه خوراک میدیم. بسیار якҷа душвор буд барои ин ки як мазмуни вазнин ҳаст. анами нақше ки ман боздидам ба манам бисёр ба осонӣ наомад, барои ин ки афсӯс ки мо ҳозир ба замонаҳан ин буд ҳамин чизо аз байн намераванд. ин як темаи актуалӣ аст. ҳаст бисёр хиёлаҳое ки мебинӣ баъд дилат пора пора мешавад. ҳар як келин бояд сабру тоқат дошта бошад. тамошобино гуфтанд ки чиз осон буд ҳамин рол бозӣ кардан. باباجان این صورت را فراموش کرده. جای وی همه اینجاست. вале шишаи бишкастаро пайванд кардан мушкил аст ва мӯйсафед онҳоро тарк мекунад.
дар филми коса ҳунармандон ислом саломов, саюда турсунова ва насим раҳматуллоев нақш офарида муаллифи филмнома бахтиёр каримов ва коргардон муҳиддини музаффар мебошанд. филми коса истеҳсоли муассисаи ҷодии сухсинамо ва телевизиони синамо мебошад. лекин ман бисёр хурсандам ки анамин филм чанд ҷоиза гирифт ва берун аз тоҷикистонам як машҳур шуд. филммазкур дар ҷашнвораи байналмилалии орзуи лондон сазовори ҷоизаи асосӣ гардид ва аз назари синамошиносони ғарб мазмуни филм башарист ки то рафт коҳиши ёфтани эҳтироми арзишҳои инсониро пайгирӣ менамояд. барои бинандаи филми коса дар ҷои падар нишастани писар суолҳои зиёдеро дар пай дорад ки ҷавобаш дар саргузаштаҳои одамон такрор меёбад. муҳаммад раҷабиев нафи акбари азим махсус барои барномаи иттилоъ.